Crkva nisu zidovi, crkva nisu hramovi, crkva je sabor živih ljudi. U 1848. godine ovde se odigrala prva bitka, a iz te borbe rodit će se Srpska Vojvodina. Nekoliko stotina metara niže odavde nalazi se manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, koji svedoči o srpskoj tradiciji i duhovnosti, mesto gde se i dan danas vodi velika duhovna borba. U današnjoj epizodi serijala Putevima svetinja upravo ćemo posvetiti ovaj sveti hram.